Ninyenda kubivugira Mporogoma y'uruganda rwa Idextins cya Dahude Nyonyozi yo bushesho mushana gw'abarkwero wa Daniel biro bishatu mu kintu cy'entarika gwejegera. Awayemena misa Cedric na Bernego mu kikombe cyo mororo bakagenda batahire. Awarebe sempumye akagenda semuge famato bukure bitata bikagamba bafuire bakazoka kokore mirunge munsi mwana waranga bakamutora bishaka batenera banzo go mugabera gambo. Bakamwanga basisi bamuteremera mo ya nyamuhanga tubayitegereza mirimo y'ikibi cyabeta amashogo moyo ngo musheje no bwenge bwinge na rafutare banza bitera muri cyo tumwitoga umuntu akebehera ranga. Bagwisaka gwe bayango mwana waranga tambira bashoberwa shira miziga barukurena muri abayina mirashete batene kutandikira bushakati ya muri byagenze byanyagirwa bigarara busi. Abungure mfuzi nemfakaza hwera bakateye ambatambe ndwarazumbira nezo moya yongozi utarukumanya mugorore hemure na warga hamwe tegereza. Bakamwanga basisi bamurara hakiro baye kwa totika babarara umutugombe no baceme nama yo kumwitana mutakubamanya haza kabana betegereza. Nyamura makabeteza yashikirize kigende wendagano yaragene na rahanga. Akabaye namane no bwenge no bushobozi kamara hwentekateka y'abasisi yabarebera basasaragira tabatubene kibara kumanya emera tubambirwa hamshara bo mwana waranga. Enako no busasi bzara kantiki byabaye ni mwizero mutima gwe gwatino mbere gwashoko nshumbagira tata ko kureka cyo kikopo cyo busasi kampingura. Yishika kuyahende ndagana na nyamuhanga yazumuka yamurebagira tatanto sasereka kibe nko kwenda kitaba nko mbere gwanjye gwantwaraza. Yayemera bambamba nareba bamkomerera n'imsumari y'inki mukaga bamujeke ngataya maho mutwe bamuteze nkone nebiti. Tubara musasire bakamujwe ko mbindo muhangwe ko tara mwana warahanga. Umwana warahanga kuyasingwira nyamuhanga yagambanira karahanga tubasise mutahe cyahurwe igirwe guru mkingo gwa ekaro gwa takemba bazashuma. Nyabura mu musisi yayibembirwa marayika warahanga. Nyewengera ngo nto yagambira muri Isa Yesura 23 kutandikira hati ni nyamukamarahango wabangire. Hatana abacungurana mu iroko kumurabo mu izimo yitakara batwara no mu rugo rwa kane birimbya goto bakoraho. Yagira ati ni nyamukamarahanga wanyu tabara mbero byano kabankunda mbataho mutuma banshirira abantu nga nkunda beteseze cyarumu. Mutazari Omugamba bagwevugire mbogo nenzoje bishwaga nentere ry'urutaro no mushana ngwevugire bahangiro bya nyamuhanga enteze rahanga yahasira katunywana sanazo Katungente nkateka ha mugamba mu ihanga rye yitone cyevugo nashanga Katungente nkateka mu mugamba nkateka mu ihanga rye yitwa ha Katungente hango ngirire mbabazi Omugamba bagwevugire mbogo nenzoje bishwaga nentere ry'urutaro no mushana ngwevugire bahangiro bya nyamuhanga enteze rahanga yahasira katunywana sanazo Katungente Kateka ha mugamba mu ihanga rye yitone nashanga kiri kintu kimwe nashaba bembezo ba Uganda Katungente Nabagurusa bakuru batizere tinda hakanise kai mukanaze vuga rwato Kaitunje Kambagambira umushana gwitera muri ginse kakunduka yabinga bakamabayo Katungente Eseji yakunduka nebishaka byaragarike kabeta kine twize natondo banyine ntebaragira amasyo kakera ragaragahe nengera nshaka Kaitunje Agando mu rubugobe katagaserekerera nyomba rwe muganda tinda furikire kurenga kayicyo bwenge kamukamazo Katungente Naifurire nkono ngufona ihembere bikombiye bitwano nazumanyize nkoni yitumbe nazeshera muzigake yigejere kagwa yishangamo Katungente Nahanga yibanze byurabye bitonyerera byatano rumushana n'icana cyo cyayakane kizera cyagwenzire mpanga yempankane kashangente zago mukire Kaitunje Unagire kumanya ngo ikizirika Rwanda nibare nzuru mugurika cyenjana zakubizo Katungente akatensa ndwengondo kwetana na nyabikenke kama karengwa isetkene turamuza zayanga nazanganga tsazarema Katungente Nashobora kwentibere nahabura kendo kenjera kayhamagamaga namanya ngo armwenzera mpango yempankane ndo kuburirwa sahitani kagabira zakubizo Katungente zagabira ndo mukanja ka rwengondo zashomba na zashonjora na zakombera na zabinga nibiribire bamata bya rwengondo Kaitunje zakombaga kanorwe kikokorora handa rwabagenzo kurwajumuka nduzo kabare zagarukana za Rwanda Katungente zaterwa cyonzi ya cyamushabera kombero kabeturi n'ecyaniga cya karembezi Katungente abarisa bente no manya rukundo yigize Kaitunje kumuzatuko kumweza kunda nizani wani kandi mukubiga itegeka n'amazuba Kaitunje kabeturi n'ikindi cyane Kaitunje kanya bashaka cyabeta kamarekeza n'imbe gol Kaitunje bizizara ryo kwazi n'ikindi n'izika kabeturi n'amutiri tukanyimanye Yani bazagabira ya kuri cyo yisene yitenga yacu Kaitunje zagabira sashonjo na zakonde na zabinga yibire tutabaka ya rwo Kaitunje kashaka ari komera kina na ubura sinu mushekeresha Kaitunje ari komore tekemeri kuchinga ngo ndabona gushunga itwanze nyina tuzigira ntabwo gobezi Kaitunje yifasha mara zishobora ko ntabwo bakamare zagiriwe bashakire mu Kaitunje uko yatana na ko ntabwo bakanga kwani Yakuri mprona mukanga n'ishuragite Yazako bakakara bo kubanisha cya fiziri kikero tutugwaza kandi n'ibintu rero bafite karwanye Ne kuno mwazo zazunga itaha kazi ya cyagaba kazi Ejo ngani kinga namhiga kwera
Thank you.